umuyobozi wacu arakoze Mana umugisha mwinshi cyane kutuyobora neza. Ndashaka kwigisha mundegurire ikibaho no kwandika mara mwicara ahantu mubona mwe. Isi nibizava ijuru rikava uwizera azabona ayo uwizera Sinibi zava ijuru kava uwizera azabona ayo masezerano uwizera ibaho umugisha mwinshi cyane. Ndabiyegereje mwebwe mwese abiri torero n'abatara abiri torero abashitsi bene data murakaze neza. Imana ibaho umugisha mwinshi. Amen. Amen. Tugiye kuja rero mu ijambo ry'Imana ariko turakora turigisha ntabwo turi bubwirize. Kubwiriza no kwigisha biratandukanye. Amen. Amen. Kubwiriza ndazana ikibwiriza kababwiriza. Kubabwiriza rero ndiko mbabwira mbaheza message. Ndiko mbaheza itangazo. Na matangazo twarangiza tugataha. Kwigisha rero nukubaza nukumenya nugusobanukirwa. Icyo tumva ushira ukuboko hejuru azakubwiramo ubashe kucumva. Amen. Amen. Ni shuri turi uyu munsi hanyuma za Haleluya ziraba ngeya zoba zizari ngeya kuko kwigisha ati abamwe za Haleluya. Amen. Ariko nufatwa wamwitere. Haleluya irasobanurwa ngo urakaze mwana. Nukwemvita Imana. Ngwino mwami. Uteye Haleluya uzicu ukoze. Uri mukaga uri mu bibazo. Ndizera neza ko Imana ubwo yo gusanga aho hantu. Uyihamaga. Uyibwiye ngo ngwino ndagukeneye. Ngwino. Haleluya nukwemvita Imana. Nukuyibwira ngo ngwino. Amina nukuyibwira ngo nibibi uko naza ntekereza. Tukaza uwikiriza cyane ngo amina. Amina nukuvuga ngo uba wakiriye ikivuzo. Hari abantu bavuga ngo dufite inda ndende ngo vuga ngo amen. Ukavuga ngo amen uragira inda ndende. Bibe gutyo nyine ugira inda ndende. Ba wiyemeje ukavuga ngo yinyanize. Uzogirira rugira inda ndende isi gushireho. Uzawemera ibyo kwemegwa. Ibitemegwa ntuzemera. Amina ni ijambo ry'Imana. Nukuvuga ngo nibibe gutyo.
nibibe gutyo uvuze ndemeye nuko nibimbeho kandi kenshi ibyo uba uri kubyiyaturira biba biri ko bikuzaho iyo uvuze ngo haleluya ni wowe uba uvuze ngo mana ngwino nsa. Amen, amen, amen. Karero dusome ijambo ry'Imana, dusome ijambo ry'Imana. Zaburi ya 120 126 umurongo wa 5 kugeza ku wa 7. Ndigisha ijambo rivuga ngo kubiba. No gusarura. Kubiba no gusarura. Hanyuma ndasobanura iryo jambo. Iryo jambo hagira usoma Zaburi. Ababibabarira barira bazasarura bishima. Aha, akandi nubwo umuntu agenda arira asohoye imbuto azagaruka yishima azanye imiba ye. Amen. nubwo umuntu agenda asohoye imbuto arira asohoye imbuto asohoye imbuto azagaruka yishima azanye imiba ye. Amen. imbuto azagaruka yishimye yishima azanye imiba imiba ye azanye imiba ye. Aya niyo magambo ngiye kubigisha. Hanyuma nanone turifashisha ibindi byanditswe dusoma, hanyuma mbigishe icyo shaka kwigisha. Luka ibice 3 umurongo wa 7 kugeza ku 14. Aravuze ngo nuko abwira iteraniro ry'abantu benshi, bari baje kubatizwa nawe, ati mwabana b'inciramwe, ninde wababuriye ngo muhungu umujinya uzatera? Ngaho nimwere imbuto zikwiriye abihanye. Ninde wababuriye? Umujinya uzatera. Indakuramwe amasomo. Umujinya uzatera. Komerezaho. Ngaho nimwere imbuto zikwiriye abihanye. Yes. Ngaho nimwere imbuto zikwiriye abihanye. Yes. Kandi nimutangire kwibwira muti ko dufite Aburahamu akaba ari we sogokuruza. Nimutangire kwibwira ko dufite Aburahamu akaba ari we sokuruza. Nimutangire kwibwira, tegire wihumuriza. Muzi kwirarira? Kwirarira no kugira uti nukwiyemera, kwihagararaho. Tiyagire umuntu wihagararaho. Mwese nimutibuke mukuremwo amarojike, mukuremwo
kameme, mukuremo ngo njyewe ndabizi, mukuremo ikahasi, twirarire ngo uvuge ngo njenda umukristo ngize imyaka 30 40 uriya yansanzemo ngize iminsi mu ikanisa. Kuramo imyaka, kuramo igihe cyose cyo kuba umukristo, tiwirarire. Abo bari bene Aburahamu, arababwira ngo ndimutekereze ko muri abene Aburahamu. Komeza. ndababwira yuko ndetse Imana ibasha guhindura Aburahamu abana muri aya mabuye. Ndababwira ukuri ko Aburahamu mwebwe nimwoba abana be, nyohindura amabuye akaba ari bo bana be, mwibwira ngo muri abana ba Aburahamu. N'ubu intorezo igezwe ku bishitsi by'ibiti. Ubu ngubu intorezo igeze ku gishiti cy'ibiti. Igiti cyose kitera imbuto nziza kiracibwa. Igiti cyose kitera imbuto nziza kiracibwa, kikajugunywa mu muriro. Kikajugunywa mu muriro. Abantu baramubaza bati, none se tugire dute? Arabasubiza ati, ufite imyenda ibiri umwe awuhe utawufite. Umva, ufite imyenda ibiri ahe utawufite. N'ufite ibyo kurya nagire atyo nawe. N'ufite ibyo kurya nabigenze gutyo nawe. Ibyo kurya byinshi nagaburira abandi. N'abakoresha b'ikoro nabo baje ngo babatizwe, baramubaza bati, nabo baraje ngo babatizwe. Abo n'abafarisayo bamwe bavuyeho, abakoresha b'ikoro nabo baraje, bakanju nabo baraje kwihana. Baramubaza bati, mwigisha tugire dute? Twogira dute? Arabasubiza ati, ntimukake abantu ibiruta ibyo mwategetswe. Arabasubiza ati, ndimukake abantu ibiruta ibyo mwategetswe. N'abasirikare nabo baramubaza bati, natwe tugire dute? Abasirikare nabo baraje, abasoda nabo barashitse, natwe tubigenze dute? Arabasubiza ati, ntimukagire umuntu muhongesha cyangwa ngo mumurege ibinyoma. Ntihagire umuntu muhotera cyangwa ngo mumurege ibinyoma. Kandi ibihembo byanyu bibanyure. Amen. Kandi umushahara wanyu ubanyure. Amen. Mani ngo umugisha. Turangirize mu gitabo cya Yesaya ibice 5. Ugeze ku murongo wa 6. Ugeze ku murongo wa 7. Yes. Wa 7. Nimara ninjire ndashaka ko akurira somo rimwe. Iri ni aya na 3 tumaze kubona niyo mbigisha. Ndahera kuri rimwe. Uhere kuri rimwe murongo wa 5. 5 murongo wa mbere. Reka ndirimbira umukunzi wanjye. Indirimbo y'uruzabibu rwe. Umukunzi wanjye yari afite urutoki rw'uruzabibu. Mwumve uwo mugani. Ku musozi urumbuka. Ararutabirira. Arurimburamo amabuye. Aruteramo insina y'umuzabibu y'ubwoko bwiza cyane. Ku musozi urumbuka. Ashaka aho ni isomo. Umusozi urumbuka. Komeza. Ararutabirira arico yarukoreye. Icyambere kwari ku musozi urumbuka, hanyuma awukorera icyambere arawutabirira. Arurimburamo amabuye. Icya kabiri arurimburamo amabuye. Aruteramo insina y'umuzabibu y'ubwoko bwiza cyane. Hanyuma amaze gukora ibyo ateramo insina y'umuzabibu. Insina y'uruzabibu.
y'ubwoko bwiza cyane. uruzabibu y'ubwoko bwiza. y'ubwoko bwiza cyane. Komeza. Arwubakamo inzu y'amatafari ndende, arashakoreramo ikindi kintu, yubakamo inzu y'amatafari ndende. inzu y'amatafari ndende. acukuramo n'urwina, arongera acukura urwina. urwina. nuko yiringiraga ko ruzera inzabibu, hanyuma amaze gukora ibi yiringira ko ruzera inzabibu, ariko rwera indubu. hanyuma ruza kumuhemukira rwera Indibu. indibu. Yes, indibu. Muze kundebera mu yindi version. Indibu ni ikintu cyumye. Mundebere mu yindi version, igiswahili cyangwa icyongereza cyangwa bibiri ijambo ry'Imana. Yemwe mwa baturage b'i Yerusalemu mwe, namwe bagabo b'i Yuda, nimudukize njyewe n'uruzabibu rwanjye. Ikintu nari nkwiriye gukorera uruzabibu rwanjye nasize ni iki? Ni ikihe? Ikintu nari nkwiye gukorera uruzabibu rwanjye nasize bitari muri ibyo ni ikihe? Ko nari niringiye ko ruzera inzabibu. Ni iki cyatumye rwera indibu? Noneho rero reka mbabwire. Ndora umwanzuro, reka mbabwire ibyo ngiye gukorera urutoki rwanjye. Nzasenya uruzitiro. Icyambere nzasenya uruzitiro rw'iyo nsina. icya kabiri umuntu wawandika vuba vuba, maze rwonwe rwose. hanyuma icya kabiri rwonwe rwose. yego. senye n'inkike yarwo. icya gatatu nsenye inkike nzosenywa uruzitiro. icya kabiri nsenye inkike. yego. runyukanyukwe. nisenye inkike ni ukuvuga ngo nkuyeho umurinzi, noneho barukandagire. kandi nzarurimbura. icya gatatu uzorukorera nzarurimbura. ntiruzicirwa, ntiruzahingirwa, ahubwo ruzameramo imifatangwe n'amahwa. aho hantu hazameraho imifatangwe n'amahwa. kandi nzategeka ibicu bye kurugushamo imvura. Amen. icya gatatu nzategeka ibicu zoye kuharekurira imvura habe muci. kuko urutoki rw'Uwiteka Nyiringabo ari inzu ya Isiraheli. umva urwo rutoki, umva bakuye mu mugani. rwa rutoki ni inzu ya Isiraheli, ni umuntu. n'Abayuda ni insina yishimiraga. Abayuda nabo yari insina. Abayuda ni insina, ndaza kubabwira ko kanto. Abayuda ni insina, ndagira ngo Peter karandika. yabiringiragamo imanza zitabera. icyambere yari ateze mu Bayuda no mu Isiraheli ni imanza zitabera. andika ko kanto. ariko abasanganamo kurenganya. hanyuma ntiyaza kubasanganamo imanza zitabera, abasangamo kurenganya. yabiringiragamo gukiranuka. icya kabiri yabiringiragamo gukiranuka, ariko abasangamo umuborogo. Amen. ariko abasangamo umuborogo. Amen. mwakira ijambo ry'Imana. Amen. Amen. mwakira ijambo ry'Imana. turishima Imana.
Imana ishimwe cyane kubw'ijambo ry'Imana. Uweruka twabwirije hejuru yo kubiba ubwo duherukana nawe icyumweru naherutse hano ndimo mbwiriza, nababwiye hejuru yo kubiba icyo tubiba sibyo. Nababwiye umubibyi ninde? Sinabyigishije hano, sinabyigishije. Beya niwe waza usoma uwo munsi mbwiriza niwe waza usoma, none nawe aracecetse mu bana. Umubibyi ninde? Pasiteri wenyine wavuga mwebwe. No. Ariko yo muri shu mwishuri niko bizamera. Igituma mutazamufata nuko muzi ko ndamitiyani, none ko nkuzanye ko mukozwe n'isoni. Ko ndi mukozwe n'isoni. Nababwiye umubibyi mbabwira n'imbuto. Siko imbuto izo ni twarabisomye mu ijambo ry'Imana. Ntitwabisomye? Twarabisomye. Umubibyi wasohoye imbuto aja kubiba ninde? Oh no, nimuvuge cyane. Umubibyi ni Yesu Kristo, umubibyi ni Imana. Imbuto niki yasohoye? Ni ijambo ry'Imana. Yego twarabisomye. Matayo 13 uriya niwo waza usoma uyivuye kudusomera. Jewe ndabyibuka iyi ngamberukana imwari mwasenze mwese, ni pasiteri wari wasenze mwana nanditse. Twasomye Mariko ibice 4 umurongo wa 14. Ntiwasomye Beya? Uherukira mu umubibyi ubiba ijambo ry'Imana. Nta wundi uzubiba ijambo ry'Imana, niyo yonyine. Ni Imana mu butatu bwayo. Imana niyo mubibyi, n'umwana wayo n'umwuka we, nibo bafite imbuto. Imbuto bafite ni ijambo ry'Imana. Ibyo twarabibwirije uwo munsi. Hanyuma rero icyo nshaka kubwiriza uyu munsi hejuru yo kubiba, ndashaka kubiba iri jambo rivuga ngo babiba bari kubiba ubabaye ukagera naho utonyanza amasozi. Ni gute? Nukubera iki? Umuntu abiba gute ababaye? Kugira ngo tuze gusubiza kino, umuntu abiba habaye iki? Umuntu abiba habaye iki? Kuko ari akazi kagoye, kuko nukubiba ukanarira. Umuntu abiba ategereje iki? Abiba ategereje iki? Kugira ngo muze ko aho icyo ategereje, umuntu abiba ategereje iki? Umusaruro, siko? Kugira ngo habe iki? Ututuntu turaza kutwereka neza uburyo tubiba turira. Impamvu umuntu yemera kubibarira, nta muntu wo kwemerera bakakubwira ngo rira. Nta woje harira, hari woje ahantu barira ngo aje kurira.
ntawe ukunda kuja kurira, ntawe ukunda kurira. Umuntu wese akunda guseka, umuntu wese akunda kunezerwa, umuntu wese akunda kwishima muri natire y'umuntu cyangwa mu buzima bw'umuntu. Iyo umuntu mu miremere y'umuntu, umuntu akeneye kwishima, akeneye kunezerwa, akeneye guseka, ariko amarira apana. Sema amen, sema amen. Nibutse neza uwo munsi w'icyo cyumweru nabwiye ko tuba mu bihe bibiri. Imana yashimye ko umwana w'umuntu aba mu bihe bibiri, igihe cyo kwishima n'igihe cyo kubabara. Hari ibihe bibiri mu isi, igihe cyo kwishima n'igihe cyo kubabara. Ubisoma mu mubwiriza igice cya 3 umurongo wa mbere. Uzamusanga ngo Imana yagambiriye itiraho itegeko ibiri munsi y'ijuru zose bibe mu bihe bibiri, bibe mu bihe bibiri. Icya mbere harimo kubabara, icya kabiri harimo kwishima. Ngo uzoza ubona igihe cyo kwishima kibaye, uzitegure icyo kubabara ko kiri buze. Niba igihe cyo kubyara, witegure no gushingura. Uwabyaye azitegure no gupfusha. Ibyo zashyizweho n'Imana biri munsi y'ijuru. Amen. Ibyo zose biri mu gutera no gusarura, biri mu kubiba no. Rero kugira ngo tubibe turira ni kondisiyo, ni ngombwa, ni itegeko. Sema amen. Biva ku itegeko ry'Imana yagambiriye munsi y'ijuru. Ni ngombwa, ikintu iyo kiri ngombwa byanga bikunda ugomba kugikora. Sema amen, sema amen. Ikintu iyo kiri ngombwa ni hame. Nda shortcut kubera iki gituma tubiba nuko tusarura. Amen. Igituma tugomba kubiba nubwo harimo amarira, nubwo harimo umubabaro, nuko dutegereje gusarura, nuko dushaka gusarura. Niyo mpamvu ituma tubiba zanga bikunda tugomba kubiba. Kandi umuntu ni kondisiyo, birasetinze muri wowe, nuko utabizi ariko uzubiba zanga bikunda ugomba kubiba. Urakoreshwa n'itegeko. Iyo usoma Abaroma ibice 8 murongo wa mbere, biravuga ngo umwana w'umuntu muri kamere, umuntu wari uwa kamere aba ari mu itegeko rya kamere rimukoresha ibya kamere byanga bikunda, yabishaka atabishaka agomba kubikora. Kubera hari mu itegeko muri we. Iyo abaye uw'Imana, itegeko ry'umwuka w'ubugingo naryo riramutegeka byanga bikunda arakora iby'umwuka. Sema amen, sema amen. Niki kiza kibimukoresha ni itegeko. Nibyo ryakuye Diyonize mu gitaramo cya kabiri, yataramye bibiri aza gutaramya cya gatatu. Ni itegeko ryaza rimushorera. Ari mu itegeko mu buryo atona bitanaboneka ku bandi, ariko rimusukuma imubwira ngo genda usubira utarama, genda tutosheke. Ntabwo uratosheka, subira uje mu itorero rya Kristo, urasanga bataramye wongera utarama. Sema amen, sema amen. Umuntu ari mu itegeko ryo kubiba kubera impamvu zo gutegereza umusaruro. Sema amen, sema amen. Tubiba habayeho kubura umusaruro, habayeho gukenera umusaruro. Niba hari icyo ukeneye ni ngombwa ngo ubibe. Ese muno hari umuntu ufite icyo akeneye? Muno murakeneye biba rero. Umuntu wese ufite gukenera, umuntu wese ufite isiya imusaba, umuntu wese ufite icyo asabwa afite itegeko rivuga agomba kubiba. Number 2, umuntu wese iya projecta, iya arimo iyerekwa
arimo vision, iyo afite vision ategerezwa kubiba. Umuntu wese ufite yerekwa, umuntu hari abafite amayerekwa, hari abafite vision. Hari ibyo uteganya mu myaka 2, 3, 5, hari icyo uteganya mu myaka 10, hari icyo uteganya ejo hazaza, hari icyo uteganya ejo mu gitondo. Niba gihari ufite iryo yerekwa, niba hari icyo utegereje, ni ngombwa ngo ubibe. Nta muntu ufite icyo ategereje utarabibye ngo namara azakibone. Tibibaho, 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 tibizonaba. Iyo umuntu adafite icyo ategereje, ntaza namenya n'icyo afite. Iyo umuntu atitahuye azamenya ijuru, azamenya yerekwa. Iyo umuntu adasenga yogira ijuru, ayerekwa. Yerekwa turisanga mu masengesho, turisanga mu kwimenya ngo se ndinde mu ikanisa. Womenye uriwe mu ikanisa muri Church of Christ, wogira ijuru, wogira yerekwa, womenye icyo ugomba gukora. Igituma tudafite ibyo dukora, nta vision. Nusanga umuntu adafite icyo akora, nta vision, nta yerekwa. Azakora icyo abonye undi muntu akoze. Niyo umuntu niyunama nawe azamayunama, umuntu niyunamuka nawe azunamuka. Cyo gituma kenshi hano mu bwoko bwacu abanyamurenge, umuntu umwe nacuruza ibitenge, twese turi amatujage. Muzi impamvu twese tugira dusa n'ababa mu mwuga umwe, tugira ndayerekwa, tugira yerekwa ryacu ni rito, rigufi cyane, rigufi cyane. Noneho urya wejeje iruhande rwacu, urya wateye, urya ufite yerekwa, twaribona twese twese. Umuntu rero agakabakaba, agakubita bikanga, bikamunanira akamarya, atekereza azaryama ishura, atamenya iyaja, atamenya undi yamuhamagara, yewe tugenda, nuko agama yitaba sawa, ndaje ndindira, nabuze iyonje. Timurumva bene materume, nabuze iyonje, nabuze icyo nkora. Vizoke kubera iki? Kubera kutamenya kubiba. Igituma tubiba ni ukugira ngo tubone umusaruro. Tubiba kugira ngo tubone umusaruro. Tubiba kugira ngo tubone umusaruro. Aya marira na yahe yashatse kuvuga. Mwamenye kubiba mwabyumvise. Abaheze kizame mukama mutsinda. Kubiba mwabyumvise ndabirangije. Navuze ngo umuntu abiba kugira ngo habeho gusarura. Narangije twatundi duto. Umuntu abiba kugira ngo asarure. Kandi umusaruro umuntu awutegereza bijanye n'imbuto yasarura, yateye, yabivye. Umusaruro wawe utaringana n'icyo wabivye, usangana n'icyo wateye. Aho mbaye mbarekea kugira ngo umwanya wanje udashira, icyo nshaka kubagezaho cyose takigejejeho, nzokomerezaho ku cyumweru. Amarira, aya marira avugwa niki? Niba umuntu abiba ategereje umusaruro, azarira iki? Niba umuntu abiba ategereje kwishima, ategereje afite ibyo yapanze, none azabereka ikuri kandi ari ibintu utegura. Kubera iki? Impamvu habaho kurira
ukubera imbuto. Igituma habaho kurira, imbuto iragoye. Bwira mugenzi wawe ngo imbuto iragoye. Musubiye haruguru gato kindabona mutari mwumva, sinzi aho mbacangiye nuko mutamwumviye. Amarira niba twavuze ngo kubiba, umuntu abibirike kugira ngo uronke umusaruro. Umuntu abiba habaye iki? Kubera ko ari icyo akenye, siko? Hari icyo akeneye. None niba hari icyo umuntu akenye, none menye ko nkenye ikintu, ngahaguruka kuko noririra iki? Ko murumva ayo marira yazira iki? Timwumva ko atagomba kuba amarira? Aho hari akwiriye kurira se? Aho hari akwiye kurira? Kindabaza nta marira yari akwiye kubaho, kubera icyambere ndakenye, ndakeneye. Icya kabiri ni umusaruro nkeneye. Icya gatatu niyo vision yanjye, niyerekwa ryanje. Rero ahantu cyakagombye kuba amarira. Igituma haba amarira number 1 ni ukubera imbuto ikenewe. Iri iwacu bakaza basarura, uwo munsi yasaruye yavanyije ibigori mu murima, uwo munsi akamatora imbuto yo kuzotera akiri ko asarura. Siko zakaza bigenda? Kubera iki mwakaza mutora imbuto mwamusarura mutaragera igihe cyo kubiba? Kubera mumumbere mikrofone hari atubwiye kenda umva ndebe ko bahujije n'ijambo ry'Imana, cyangwa nimba bakazabitora batabizi barasanze ba nyirakuru nabo bakazatora mbari ba nyirakuru basekuru uzubika imbuto kugira ngo uzosuhinge uzosubire wimbure. Ninde wundi utandukanyije n'icyo? Kareba inziza. No kureba inziza. Ninde wundi utandukanyije n'icyo? Ukayihunika neza kugira ngo uzobone tuzoyitera. Ukayihunika kugira ngo utazayirya. Yes, ninzo narisha. Igituma bakaza batora wa munsi imbuto nukugira ngo atazayirya. None akayifata, akayihunika, akayibika, akayima barya, akayima bimushashi, umushashi tibaze ngo bayige umushashi, tibaze ngo bayishokore, bayigira impengeri cyangwa ngo bayishabi. Akayifata inziza akayishiririye, agasiga bene utudutoye kugira gusa ngo batazayirya. Sema amen. Imbuto rero iraryoshe kurya, numushashi mwiza, numushashi mwiza. None igituma umuntu arira nuko wiyima ya mbuto muri wa mwanya umubiri wikeneye. Sema amen. Timunyumvise. Sema amen. Bwana sifiwe sana. Igituma tubarira, igituma haba marira nuko wacagiye ya mbuto yariryoshe kugira ngo uyikoreshe ubu. Ariko noneho kubera ko ukeneye umusaruro, ufite vision, ufite ikindi ukeneye kirenze kino, ukayigifata ukakima umubiri, warangiza ukakihunika ukakibika kugira ngo kizabe imbuto. Niyo mpamvu ya mbere ituma habaho amarira mu kubiba. Sema amen. Sema amen. Aho murumvise? Imbuto ni ituma habaho amarira. Muntu uzuja kubiba atari kwarira, bishoboke ko atari imbuto yajanye. Abajanye kibora. Kandi uwo nguwo tazishima igihe cy'isarura, ashobora kwishima agiye kubiba, ariko igihe cy'isarura azorira. Imbuto ndahoye ikikira, nutarira ugiye gusarura uzorira, nutarira ugiye kubiba uzorira wawe usarura. Tahoye ikikira, amarira ndaho uzoyakikira kubera impamvu yitwa imbuto. Amen.
akomora kumvisha tugatambuka nagata kubera ko mbanihuta amasaha agiye kandi tuzokomezaho ku cyumweru. Imbuto ngira ngo nze ko kurangiza akangaka. Imbuto barayijana, imbuto zuyikuraho. Akayavuze akakabiri yavuze gute? Ubwo umuntu agenda arira soye imbuto azagaruka yishimye n'imiba, azanye imiba ye. Imbuto basaba icyambere twavuze ngo urayifata ukayihunika ukayibika, icyakabiri ukayihagurukana ukayijana. Imbuto zitegwa kure ukayijana. Iyi mbuto ihunikwa kandi ikajanwa ni iyi. Somera Mariko ibice 4:14. Unda ndebere Luka 8. Some ngo ku murongo wa 9 no. haravuze ngo umubibyi nubiba ijambo ry'Imana. Umubibyi nubiba ijambo ry'Imana. Yego. Izo mu nzira aho iryo jambo ribirwa, abo nibo bamara kumva uwo mwanya Satani akaza agakuramo ijambo ryabibwe muri bo. Warangije Abakorinto ba 2:9:10. Ujya wundi wabonye muri Luka ahite ansomera. Luka 8 mundebere ngo ku murongo wa 9 cyangwa wa 7 cyangwa 9. Izindi zigwa mu mahwa. Aho ni muri Luka. Amahwa aho tangire kuri kanga kuri 7. gera ku munsi. Nuko abigishwa be bamusobanuza uwo mugani. Yego. Komeza. Arababwira ati, mwebweho mwahawe kumenya ubwiru bw'ubwami bw'Imana, ariko abandi bo babibwirwa mu migani, kugira ngo kureba babirebe ariko be kubibona, no kumva babyumve ariko be kubisobanukirwa. Dore iby'uyu mugani ni ibi: imbuto ni ijambo ry'Imana. Imbuto ni ijambo ry'Imana. Yego. Kuri 11. Ni kuri 11. Imbuto ni ijambo ry'Imana. Igituma bibabaje uzurira nuko wananiwe gufata ijambo ry'Imana, nuko wananiwe gukora iby'ijambo. Abakorinto 2 ba 2 9 murongo wa 10. Iha umubibyi imbuto n'imitsima yo kumugaburira, niyo izabaha. Yego. Ibongerere imbuto zanyu zo kubiba, kandi igwize imbuto zo gukiranuka kwanyu. Namwe muzatungishwa muri byose, ngo mugire ubuntu bwose butume Imana ihimbazwa. Amen. Amen. Muzokomereza aho ngaho bazababwira imbuto. Imbuto rero, imbuto ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana kubw'uyu mubiri. Uyu mubiri unanirwa gusporta ijambo ry'Imana. Uyu mubiri ugwanya ijambo ry'Imana. Iyi si igwanya ijambo ry'Imana. Satani agwanya ijambo ry'Imana. Rero ubiba ijambo ry'Imana wese agenda arira. Uryakira arabihigwa.
ubu nyine kugira ngo uje gutega amatwi ijambo ry'Imana ni bakeya. Muzorebe naninga turaririmba, twamara kuririmba abantu bakaza benshi mu ndirimbo, ariko mu ijambo ry'Imana bakamasohoka takenere kumva ijambo ry'Imana. Abaririmbyi hano barambwiye ngo muno baza bavuga ijambo ry'Imana cyane, n'abari bihiye umubiri uranga, abandi bagasinzira. Barambwiye ngo icyo tukwangira wowe apotre ni ijambo ry'Imana uzuma kuvuga rirebe. Ikintu kigomba gukosokwamo bakuyo kuzina abaseri bashiraho ijambo. Ikintu kigomba guhindurwa muno ni ijambo ryabaye rirerire ryabaye gisha ni imbuto itegerezwa kuba itegerezwa gutuma abuya akabura amahoro, bikatuma asohoka akamayita hanze. N'igihe twari muno twaba turirimba bamwe basohoka atari kubera ko tugiye kuja mu ijambo ry'Imana. Ni imbuto. Bwira mugenzi wawe ngo menye imbuto, menye imbuto, ngwino uyitore hakiri kare, ngwino utore imbuto hakiri kare. Gutora imbuto ni ukuza gutegera, tega amatwi wumvise Imana. Biriya yaravuze ngo se bazakizwa gute ngo batarumvise? Bazakizwa gute? Nta kindi kizabakiza ni imbuto. Bazakira bate batarumvise? Basumva bate batarabwiwe? Bazavuga bate bazabwibwa gute bataratuma? Bazabwiriza gute bataratuma? Basigisha gute batarabihariwe batarabisigiwe? Hanyuma abatarabyumvise bazizera bate? Nta buryo bashobora kwizera. Uyu mubiri tushaka ko wumva rino jambo, iyi si tibikeneye ko twumva ijambo ry'Imana. Satani tabishaka ko twumva ijambo ry'Imana. Kubera iki? Ni imbuto. Sema amen. Sema amina. Ni imbuto, kandi iyo mbuto nirimo ibyo ukeneye byose, nirimo umunezero wawe, nirimo ibyishimo byawe. Iyo mbuto rero kuyitora, kuyihunika, nukuza tukicara muno mukegera, mukumva, mukiga, mukareka kwirarira. Niko umwami Yesaya yavuze, ntimwirarire, kareka gushyiramo amalogike. Ngo apotre aratwicaje ngo kujya ko hari mwisho ngo twige ibiki, cyangwa ukabaho ntuzi ufata note tugira Bibiliya yemewe biracitse. Timwiga Bea yararetse, yarabiharaye, ubu yararetse. Kitakiro wazana agenda ndakara. Urimo kwandika? Kurandika? Oh, nagize ngo warare. Sinari mbere ukakubona wandika. Ibi uku niko guhunika, niko kubitora. Ugatora ijambo. Ninka kurya abakecuru biwacu bakaza basarura guke yatura igishambagara akamatora mu imbuto. Natwe dutora imbuto mwikanisa tukagende gusiga ijambo ritaraba. Utahanye iki udatahanye imbuto? Ufite vision, ufite yereko, ufite icyo ukeneye, utashe gute? Uguze ukubita umuryango udafite ijambo utahanye, ugakubita umuryango ukagenda gute? Ugiye ndabwenge, ugiye nga wa wundi ndabwenge, ugiye gute? Ugiye gute utajanye imbuto? Sema amen. Sema amen. Imbuto ni ijambo ry'Imana. Abumva ijambo bose abaritora bazarihunika. Kuritora ni ukuba mu ikanisa, ni ukuja munsi y'aho bagiga, ni ugusoma ijambo ry'Imana, uba wautora imbuto. Iyo nsoma nijoro zasoma bugaca, nzanicara bugaca mu gitondo. Iyo ndimo soma mba niko ntora, bantora imbuto ngahunika. No. Sema amen. Iyo nje mu ikanisa manje gutora kugira ngo mbunike. Iyo ntegera kuri video, kuri televiziyo, kuri telefone mba ndimo ntora mbunika, ntora imbuto ngahunika. Hanyuma Bibiliya yavuze ngo nubwo umuntu
agenda arira asohoye imbuto azasarura azagaruka yishima azanye imibahi iri jambo rivuga iki wa muntu watoye ijambo ry'Imana wa wundi wahunitse azajana ijambo kuri te azaja mu murima isi ni umurima bwira mugenzi wawe ngo umurima wacu ni isi bwira ngo umurima ni mugenzi wawe bwira papa Benja ngo umurima wawe ni umurima wawe bwira ngo uteremo sema amen sema amen sema amen ni isi ni bagenzi bacu niwe murima umurima ni isi nyine umurima ni Imana imbuto ni ijambo rya abantu ni umurima nyine umurima ni Imana nitera mu ijambo rya kugenda rero umuntu agenda arira asohoye imbuto ni gute umuntu azagenda arira asohoye imbuto twasomye ninde wonyibutsa aho hantu twasomye oya ye ahajanye na iyi ni Zaburi ahandi twasomye ajanye n'aka kana Luka yes Luka havuze abantu bangahe bahunze umujinya w'Imana abanjira abafarisayo abakoresha bikoro n'abasirikare abo si abantu abo ni abantu gusohora imbuto rero ni ukuja mu bapagani ni ukuja mu bantu uwo kugiriye nabi ukamugirira neza uwagututse tumusubize kumutuka uwagukubise tumusubize kugukubita uwakunyaze tuje kumureka nakura banyaze Dionise tiruke kwa chifu cyangwa namufata yamamujana kwa chifu oya Dionise azabagiye kubiba ariko azaba asohoye imbuto asohoye ni ijambo ry'Imana asohoye ijambo ry'Imana mu gihe bavuze ngo bamwice avuge ngo mumubabarire ndazi icyo yakoze Stefano munsi bamufashe ngo bamujana inyuma y'umugo ngo bamutera amabuye abazamutera amabuye yarabasabiye aravuga ngo Mana ubababarire ntibazi icyo bakora arabivye nubwo abivye ariko ababaye ariko azasarura yishimye kujana imbuto kugenda kubiba ni igihe uhuye n'umuntu ukugirira nabi ni igihe uhuye n'ikibazo wamara ukagihagararamwo neza ni igihe wanze imico y'abanyamurenge bakaguca ejo bundi hari umwana umwe wambwiye ngo iyo yarakeneye ngo abe mu bukwe buriya burimwo amafuti yose yo kubesha burimwo kunywa inzoga n'ibindi bisa nabyo umupagani ngo ahagararire ubukwe bwiwe zanjyajya bandi babasayifu ngo amare umuryango wamumwicaza wamubwira ngo turaguciye muryango uramubwira ngo turabaciye gusa namugaye ko ari umwana nazamubwira ngo iyo ubimenye wazanye ubutumwa wa mbere mu banyamurenge baramuciye ariko ubu nyine abana be nibo basabwa wazanye ubutumwa wa mbere mu banyamurenge baramuciye banga kumushingira ibyo ndi mubizi Kajabika yabaye umuvugabutumwa baramwanga kiyashingiwe n'abanyamurenge Kajabika si umukwe w'abanyamurenge apfuye atabaye umukwe w'abanyamurenge ariko ubu nyine abana be umwana we ninde Gitwaza n'umugabo w'abanyamurenge arabakana arambwira ngo nuko banciye ndahoha ndavuga ngo sawa ndemega mu biko nguko kubiba bakakwangira imbuto ufite bakwangira imbuto ariko
wihangane uzoyisarura wishimye. Yavuze ngo dusohora imbuto tugenda turira, tugenda turira dutera, ariko ngo tuzogarukana iki, tuzogaruka. Nukuvuga ngo uragiye ariko tuzogaruka gutyo. Ukubwiye Imana n'umwizego, niko yavuze. Uwatangije umurimo muri niyo kwizego no kuwusohoza izawusohoza. Ntabwo wojana n'Imana ngo numara ugaruke wikoreye amaboko agutetereje. Niba ufite imbuto ihagararemwo neza, yijane bakwanga, yijane uri murira, yijane barimo bagutera amabuye, yijane uri kubara, yihagarareho. Ariko umunsi umwe uzosarura, uzozana imiba yawe unezerewe. Sema amen, sema amen. Nuguhagarara ku ihame ry'ijambo ry'Imana, babishaka batabishaka, babikunda batabikunda. Kavuga ngo njewe ubukwe bwanjye ndibubamwo kubesha. No, kwe bwanje bwa Kristo burahagarirwa n'abashumba. Mwebwe mwemera mutemera mureke ndashaka. Uzikindu uzokuramo, uzikindu uzokuraho. Bareke kibabuta, bareke. Sema amen, sema amen. Niho Yesu yabwiye abigishwa, arababwira ngo ushaka kunkorera niyiyanga yikorera umusaraba we ankurikira. Kwikorera umusaraba ugakurikira Yesu nigihe wasiwe n'abandi bose baba kwa, nigihe utariko wumvikana, nigihe utariko wumvikana mu bana, ariko ukamenya neza ko wabonye Yesu ukamukurikira. Bazakwita ibirara. Paulo niko yavuze ngo bazatwita ngo abadafite icyo bamaze, ngo ariko dutungishije, ngo bakatwita batazwi, ariko turiki turi birangirire. Kubera iki? Imbuto dufite, imbuto. Sema amen. Natekereje none ibintu nigomwe, tekereza ibintu nigomwe uhereye mu Nyamurenge muri mwebwe nigomwe ndavza, maze ntekereza imiba nzogaruka, imiba nzogaruka, muzotanga, muzotanga. Imiba nitese, miba nitese kubera imbuto mfite. Ndayijanye mu Nyamurenge ko baranga, ndayijanye. Sema amen, sema amen, sema amen. Namenye ko mu Nyamurenge hariho abantu basigaye amaze akamasaba kavuga ngo nije kuguhagararira, nije kuguhagararira invitation. Shire kuri invitation bamenye ko ari nije guhagararira ibuko. Icyakabiri ganije uzambikisa. Awundi uri mu nduta, dawundi mu Nyamurenge uri hano muri bene wacu unduta nije uzambika isapu n'ubwisadahari na nyoko bakubyara. Umwana atareze warerewe yiriya mu muryango yashaka, bakamabaza bakagwanira isapu ye, batarigeze bamuheza habe n'igite, atarigeze amwambika habe n'umunsi. Jewe naramureze, mama re bakaza bagwanira isapu mpa, arije wamufashe bamutaye hano. Upaga, upaga. Ya wamara ukanga wewe kavuga ngo jewe sinyishaka kubwa imbuto mfite, simbishaka, simbibamo. Wimbuto ajana ndira ariko nzogarukana imiba nishi. Sema amen. Ako murakumvisha. Tugana ku musozi. Uyu ni Yohana wavuze rino shambo muri, yaravuze ngo ninde wababuriye umujinya uzatera. Ninde ubaburiye, ninde wababuriye umujinya uzatera. Ni handi nababwiye ngo imbuto uyu muri murakomeye uratangaje. Iyo utasohoye imbuto urira, uzayisarura uriri. Ni wiyorosha nudatekereza ivyo kubiba, kavuga ngo ahangaha
sinagwana n'umuryango reka ndeke ariko igihe uzoja gusarura uzorira kandi uzorira hakuna kurekebisha hatakiriho guhindura hatakiriho ikindi cyose gukora utakikisubiyeho byararangiye sema amen niyo yarababwiye arababwira ngo abantu bose bateye imbuto itariyo abantu bose bateye imbuto itari nziza abantu bose bateye ikitari ijambo ry'Imana ikitari ijambo ry'Imana abo bose bariho umujinya w'Imana bariho icyo bita umujinya w'Imana warokoka dute amaboko y'Imana ntawe yakwepera ntawe uzokwepera umujinya w'Imana umujinya w'Imana ntuzi ukwepa no kwepa uwa bene wacu no kwepa uw'igihugu ariko uw'Imana ntuzi ukwepa umuntu wese utera nababwiye ngo ubuzima bwacu nubwo kubiba no gusarura ubuzima bwacu nubwo kubiba no gusarura iyo umuntu atagize ubwenge ngo atore imbuto agapfa kubibikije cyose ariho icyo bita umujinya w'Imana umujinya w'Imana ariho icyo bita umujinya w'Imana kubera ko yabibye ikitari imbuto arababwira ngo ese ninde wababuriye abo bari bande abo bari abafarisayo abo bari abakoresha bikoro abo bari abasirikare bari baje abo bari abantu bakomeye mu gihe icyo gihe bari ubwoko bukomeye bari abantu bakomeye bari mu nzego zikomeye abafarisayo nibo bari bafite idini abakoresha bikoro nibo bari abanyamafaranga nibo bari bategetse igihugu abasirikare bari bakomeye umusirikare w'i Roma bari abantu bakomeye abo rero nabo ngo bashikwaho n'ijwi rya Yohana bashikwaho n'umuburo Yohana yaravuze arababwira ngo ninde ubibukije umujinya w'Imana ninde ubaburiye ninde baravuga ko bumvishije arababwira ngo rero kuhunga ni kimwe gusa kuhunga n'ukwera imbuto n'ukwera imbuto kandi imbuto zitandukanye n'izo mwari mugira sema amen niyo yababwiye ngo nimwere imbuto zikwiriye abihanye bari baje kwihana arabwira ngo ubwo noneho muhuze uyu mujinya nimwere imbuto ariko zitandukanye na zijya mweraga icyambere abafarisayo bagiraga bari bazi kuvuga ibyo badakora bari bazi ngo gusiga inyuma ariko imbere ari amagufwa ajyana hariho abantu benshi b'imitima mibi ariko baba mu ikanisa hariho abantu benshi bari hano bagifite imijinya ariko hari abakozi b'Imana n'abaririmbyi n'abapasiteri bagifite ibijya byose bibi ingeso za kamere zose zigituye muri bo ariko n'abaririmbyi n'abakozi b'Imana n'ababa mu ikanisa abafarisayo bari baba mu ikanisa ariko bahakana imbaraga z'Imana bakaziririmba bakazivuga ariko bakazihakana arabwira ngo uhere noneho mukizwe zo mu mutima mwere imbuto noneho zikwiriye abihanye Yesu yababwiye abigishwa muri Luka arabwira ngo ikintu cyose kimenyekanishwa n'imbuto igiti cyose kimenyekanishwa n'imbuto kera rero mwebwe ibyo muvuga si byo cyane icyo turashaka imbuto turashaka ibikorwa turashaka ko mubabwamwo ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana ntiribe ku rurimi gusa ribe no ku mutima Dawudi niko yavuze aravuga ngo nabike ijambo ryawe ku mutima wanje kugira ngo ntazagucumuraho sema amen kugira ngo ntazagucumuraho mwa
mubike ijambo ry'Imana, mugire ijambo ry'Imana. Niba mushaka gukugwaho umujinya w'Imana, niba mushaka kuvanwaho umujinya w'Imana, uzotera igihe cy'isarura, uzaza igihe cy'isarura. Itangiriro ni rito cyane ku iherezo. Iherezo riruta itangiriro. Iyo umuntu atangiye tatekereza iherezo, uwo muntu umushinga we ni fake, umushinga uzaferinga. Mu gihe cyose utekereza ikintu, uzugitekereza ntutinde mu itangiriro, utinde mu iherezo. Tangira ikintu cyose ntigoye. Abantu bazaba imigani y'abantu ibo bazavuga ngo indangiriro iragoye, ariko indangira ntigoye. Ikigoye no gukomeza, no gusoza. Iherezo niryo rigoye. Cyatumye Bibiliya igemera iherezo riruta itangiriro. Urashobora gutangira neza ariko utita kukusa, utita kuco ureba ukusa nabi. Amen, amen. Arababwira rero ngo noneho uhereye none, uhereye uyu munsi mwere imbuto zikwiriye abihanye. Imbuto zikwiriye abihanye ni ijambo ry'Imana. Niba warihanye, niba warakijijwe, gendana ijambo ry'Imana. Niba warihanye, si ukuvuga ngo Yesu n'umwami n'umukiza ngo warihanye, cyangwa kuba mu itorero rya Kristo ku isi ngo wumve ko warihanye. Kwihana ni ugutunga ijambo ry'Imana, ni ugutunga imbuto. Sema amen, sema amen. Ni ukugendana imbuto, ni ukwera imbuto zikwiriye abihanye n'iryo jambo ry'Imana. Amen. Ako murakumvisha? Agakurikira nsoza niryo twasomye muri Yesaya. Saya ibice bitanu. Kora conclusion ndangiza. Ibice bitanu umurongo wa mbere. Saya arayishurirwa, Imana imuhishurira aya magambo. Umubibyi yagiye ku musozi urumbuka, yagiye ku musozi urumbuka. Umubibyi yagiye mu murima ushobora kurumbuka. Imbara yiri iwacu, iwacu abantu ushobora gutera ukeza byanga bikunda. Ubutaka bwiza, ahantu warumbuka, uwingiye uwahinze imirimba, n'uhinze mu mibunda tuba twese ndagira nko ku ndondo. Imirimba hazeza cyane gusumba ku ndondo. Kubera iki? Ni ku misozi irimbuka, ni mu butaka burumbuka, ni mu butaka busha bufite amavuta bumeze neza. Ngo umubibyi agenda kuri uwo musozi, ashitse kuri uwo musozi arabiba, kandi abiba imbuto nziza cyane. Niko yavuze. Icya mbere yarebye ubutaka, icya kabiri areba imbuto nziza. Kuko hari ibintu bizotuma uteza. Ikintu cya mbere urashobora gutera mu butaka bubi bigatuma uteza. Icya kabiri cyotuma uteza ni igihe wabibye imbuto mbi, urashobora kuteza. Ariko iyo ubibye mu butaka bwiza ukabiba n'imbuto nziza, zanga bikunda, ugomba kweza. Siko ugomba kuronka uburumbu, ugomba kugira guhirwa. Kubera iki? Ufite ubutaka bwiza, ufite ubutaka bwiza, ubutaka bwiza, ufite imbuto nziza. Ufite imbuto, ufite ubutaka bwiza, ufite n'imbuto nziza. Ufite ubutaka bwiza n'imbuto nziza, uwemerewe neza kwezi. Ibi nivyo bya mbere by'ibanga. Hanyuma
uwo muntu ngo atera mu butaka bwiza, arasubira abiba imbuto nziza. Arangije kubiba imbuto nziza ngo ategereza ko azaronka umusaruro. Hanyuma kubera gutegereza umusaruro, akorera wa murima wiwe ibi bintu bikurikira. Icya mbere yawukoreye agira gute? Kutabirira ni kuhira. Icya kabiri arabagara. Arimbura amabuye. Icya gatatu yes, ni ya mbuto twavuze, ateramo insina. Ikindi yubakamo inzu y'amatafari. Mwumvi yose uko ari imeze. Kandi ndende. Ikindi aracukura. Acukura mu gwina. Acukura mu gwina. Arazitira. Araruzitirira. Nibyo. Yeme. Niki cyari gisigaye? Ntakindi atakoreye uyu murimo. Cyambere yagiye ahantu harumbuka. Icya kabiri arahuhira. Ashira ifumbire. Icya gatatu arabagara, aratema neza, arimburamwo amabuye, agenda akuramwo ibintu bibi byose, ateramo insina nziza, ya mbuto nziza twavuze. Imbuto insina nziza, imbuto nziza. Hanyuma amaze guteramo imbuto nziza, yubakamo iki? Inzu y'amatafari ndende. Yubakamo inzu y'amatafari. Ukoko mumva ari igitunda? Icyo ni igitunda. Inzu y'amatafari bisobanura iki? Kandi ndende. Ni nk'inzu ya etaje kandi y'amabuye. Cyangwa amatafari ni ikintu gikomeye, siko? Bivuga ngo bwari ubuturo. Yubakamo inzu ngo ature yo kubamo. Hanyuma agira gute kandi? Acukuramo ugwina. Ugwina kurimbura ugwina nugukuramo ikintu gishobora gutuma imbuto ikura nabi, inyanga. Hanyuma agira gute? Araruzitirira ngo ruje kwera gweri. Kuruzitira no kururinda iki cyono ngo aje kwera rwera indibu. Indibu ni ikintu cyumye tubona nga kuriya kwa ni avoka yarangiza ikamifatana
ni ikintu idibu ni ikintu cyakomeye kikumirana kikibe cyiza haba n'ibigori byumiranaga ukagira ngo cyumye naho cyumiranye ngo gwini iki kintu ndashaka kukivugaho guke uyu ni umuntu uyu ni wowe na gira mugenzi ngo uyu ni wowe na Bibiliya yavuze ngo na abanyisiraheli n'abayuda n'abayuda ibi byose twarabikorewe ibi byose ni wowe ubutaka bwiza Imana yabonye ni wowe Imana irakurema ibona wowe muri wowe hagomba kubamwo ijambo ry'Imana agomba imbuto nziza uravuka arakurinda ntiwapfa wa munsi munda ngo uvemo arakurinda uravuka kuri maternite cyangwa mu murima cyangwa mu nzu uravuka arakurinda mu masasu arakurinda uca mu ngwara arakurinda uca mu mpanuka ubaho amen nibyo byibiyaza ko arakurinda aguheza ikanisa arimbura isi acukura arimbura isi agukura hanze akwinjiza mu ikanisa uri umukorari uri umupasiteri uri kinamama uri umugabo mu ikanisa uri umugore mu ikanisa uri umuhungu uri umukobwa mu ikanisa Yesu agushiramo yaza arimbura ugwina n'ibiriya byo hanze biza kukugira ikitari kima araguhungisha mu yandi magambo akwinjiza mu ikanisa aguheza ikanisa ufite ikanisa hanyuma yubakamo inzu ndende Imana ibana nawe bararirimbye baravuga ngo iyo turyamye dusinziriye cyangwa iyo tugenda mu mihanda turindwa n'imbaraga zayo Imana irazitura muri kugira ngo iturinde ikakurinda usinziriye ikakurinda ubyutse ikakurinda ugenda ikakurinda wicaye ikakurinda yubakamo inzu ndende iratura nicyo gituma yitwa Emmanuel Imana ibana n'abantu sema amen sema amen iravuga ngo ntabwo iza ngo igukubita urubana nta gitunda yubatse inzu ndende yubatse kubana nawe yashizeho kubana nawe ibana nawe hanyuma ngo uje kwera wera icyo atate yari igutezemo ijambo ryawe ijambo ryawe ngo uje kwera wera icyo itate Imana ntabwo izitera inzangano zizitera ishari zizitera kuvuga nabi zizitera ubusambanyi uburozi zizitera kudaterana si iby'Imana kudatanga isadaka si iby'Imana kudasenga si iby'Imana kudatanga icyacumi si iby'Imana ibyo wawera ni biki ibyo wawera ni biki Imana irategereje igategereza ikavuga ngo reka irebe Rugaza areba ibi Rugaza yagira gutya akazana ibindi yagira gutya akazana ibitari byo yagira gutya akazana ibitari byo Imana iratangaje iravuga ngo si uyu niwe nagiriye biriya byose uyu niwe nagiriye biriya byose iravuga ngo noneho rero ubwo mwakoze ibyo ngiye gukora ibi murebe ibinyuranye n'ibi umujinya w'Imana icyambere ngiye gukorera kino kintu icyambere Imana yatekereje gukora yasenye icyo bita uruzitiro icya kabiri inkiki
uruzitiro imana igukuraho amaboko. Umunsi w'isaruro imana izakuraho amaboko, izakuraho yanzu, izakuraho rwa ruzitiro kukurinda, ikurekere umujinya wayo ugufata, kubera ko ibyo yari itegereje ko wera atari byo wese. Munsi wawe, munsi w'Uwiteka ukomeye, uziye amahanga yose, wanditse muri Yoweri, uziye amahanga yose, icyo gihe imana izabikuyeho uruzitiro. Bwira mugenzi wawe ngo hari igihe cyo gukuraho uruzitiro, hari igihe cyo gukuraho uruzitiro, ngo ireke ufatwe, ireke ukandagirwe. Kureho uruzitiro ikinjira cyose kinjira. Iki gihe turi mu gihe cy'imperuka, turi mu gihe cya nyuma. Igihe cya nyuma nicyo gituma umwanditsi wa nyuma ibyahishuwe igitabo cya nyuma kivugamo aya magambo, kiravuga ngo uwezwa nagumye ukiranirwa nawe abikore cyane. Aha ni mu matandukaniro, ni igihe inzitiro ziri ko zikurwaho, ni igihe cyo gushingura inzitiro, ni igihe cyo gukura ikizikuzitiro. Noneho rero mureke turi muri finale, araje nyiri kubiba, araje nyiri umurimo wakuremye. Uzugira ngo ninde wakuremye? Ntabwo ari bene wanyu, ntabega bandemye, naremwe n'Uwiteka Nyiringabo, nta munyamurenge, nta munyafurika wandemye, naremwe n'Imana nyiri umurima, ndi umurima we. Araje kandi nashika, nadasanga imbuto yateye azakuraho uruzitiro, nakuraho uruzitiro. Ngamumbwira iby'uruzitiro. Iby'uruzitiro icya mbere ni timwamusoma Bibiliya murarusha. Icya mbere kizagira uti ubwo ruzonwa. Icya kabiri ruzanyukanyuka, ruza